Coordination Committee for Udalguri, House of Parliamentary Constitution Demand Committee, बिथांमोननि बानजायनायाव जोङो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टि तामुलपुरनि मोननै समष्टि बे 6टा समष्टियाव दिनै 2 घन्टाया जोङो होस्रिखावनाय हाबाफारि लादों आरो बे होस्रिखावनायनि मेन जोंनि जि उद्देश्य जोंनि थांखियानो जाहैबाय उदालगुरि मुङै मोनद' समष्टिखौ लानानै उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टि आरो तामुलपुरनि मोननै समष्टिखौ लानानै बे मोननै समष्टिखौ लानानै बिटिआरआव मोनसे उदालगुरि मुङै लकसभा समष्टि जानांगौ बे जोंनि मोनसे 1 नम्बर दाबि जों नुदों 20 जुन खालाराव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जे मोनसे द्राफ्ट फोसावबाय बे द्राफ्टआव दुखुनांथावै उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टि दरंनि मोनथाम समष्टि कामरुपनि मोननै समष्टि आरो तामुलपुरनि मोननै समष्टि मोन 17टा समष्टिखौ लानानै दरं मुङै मोनसे लकसभा समष्टि बिथांमोना दाफुंदों आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जे दरं मुङै बिथांमोना मोनसे लकसभा समष्टि दानो नागिरदों बेखौ स्ट्रंलि अपोज खालामदों बिनि हेंथायै आं राव होदों मानोना बयबो मिथिगौ उदालगुरिया 6 शेड्यूल एरिया बिटिआर ओनसोलाव बेवहाय आर्टिकल 330 आरो 332आवबो स्पष्ट लिरनाय दङ जिहेतु 6 शेड्यूल एरिया जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि एरिया बे ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथाय राजखान्थियारि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय समाजारि रांखान्थियारि मोनथायखौ जुदि जोङो रक्षणाबेक्षण होनांगौब्ला जोङो बेखौ बेंखनाव लाखिनांगौब्ला रैखाथि होनांगौब्ला बे 6 शेड्यूल एरियानि जिखिनि थागिबि सुबुं दङ बिथांमोननि थाखाय आलादायै मोनसे एसटी समष्टि दानांगौ होननानै रोखायै लिरनाय दङ नाथाय बेखौ खालामालासिनो दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मोन 11 उदालगुरिनि मोनब्रै तामुलपुरनि मोननै बे बिटिआरनि मोनद' समष्टिखौ लानानै बाहेरनि मोनबा समष्टिखौ लानानै जाय बाहेरनि मोनबा समष्टिया बिथांमोना सुबुं अनजिमायाव बारा बिथांमोननि रांखान्थियारि अबस्थायाबो जौगानाय सोलोंथाइ अबस्थायाबो जौगानाय बै जौगानाय सुबुंफोरनो जोंनि बे गोग्लैसोनाय हारिखौ एखेलेगे खालामनाय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय जोंनि सोलोंथाइ मोनथाय जोंनि हा हुनि मोनथाय जोंनि समाजारि जोंनि रांखान्थियारि मोनथायफोरखौ बिथांमोना गैया खालामनो नागिरदों बिनि थाखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धरनानि गेजेरजों खावलायहरदों नोंथांमोना फिन जोंनो उदालगुरि समष्टिनि मोनब्रै समष्टि आरो तामुलपुरनि मोननै समष्टिखौ लानानै उदालगुरि मुङै मोनसे आलादा जोंनो लकसभा समष्टि होनो थाखाय बिथांमोननो खावलायदों जों नुदों दिफु मुङै 6टा समष्टिखौ लानानै बिथांमोना दिफु मुङै मोनसे आलादा लकसभा समष्टि बिथांमोना खालामदों आरो जों नुदों करिमगन्ज मुङै 6टा समष्टिखौ लानानै बिथांमोना करिमगन्ज मुङै आलादा लकसभा समष्टि बिथांमोना गठन खालामदों दिफुखौ हायोब्ला करिमगन्जखौ हायोब्ला उदालगुरिनि मोनद' समष्टिखौ लानानै मानो उदालगुरि मुङै बिथांमोना आलादा उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ बिथांमोना जोंनो बानायनानै होनो हाया बे आंनि सोंथि आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जोंनि आर'जलाइखौ जोंनि गाबख'नायखौ बिथांमोना खोनासंगोन आरो बिथांमोना उदालगुरि मुङै बे जोंनि 6 शेड्यूल एरियाखौ आलादा बिथांमोना लकसभा समष्टि बिथांमोना खालामनानै होगोन आरो दरंनि मुंखौ सोलायनानै उदालगुरि मुं थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। আচ্ছা নমস্কার আজির যে 2 ঘণ্টিয়া কার্যসূচী ধর্ণা কার্যসূচী কিন্তু আমি কোঅর্ডিনেশন কমিটি ওদালগুৰি এছপিসি ডেমান্ড কমিটিৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বা ডেমান্ডটো হৈছে ওদালগুৰি নামেৰে যেহেতু আগতে এটা হেৰিকে হৈছিলে কি লোকসভা সমষ্টি ওদালগুৰি নামেৰে এটা হৈ যাব মানে 2007 22 মে তাৰিখে এটা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেই প্ৰপ'জেলটো বাহিৰ হৈছিল গতিকে সেই বাহালতে আজিলৈ আমি অটল বিশ্বাসত আছিলোঁ বা আমি সেইটো ডেমাণ্ড আছোঁ যে ওদালগুৰি নামেৰে এটা লোকসভা সমষ্টি গঠন হ'বই আৰু উত্তৰ অঞ্চল সামৰি তথা বিটিআৰ অঞ্চল সামৰি বৰ্তমান যি আমাক দিলে তামুলপুৰ গড়েশ্বৰ ভেৰগাঁও টংলা ওদালগুৰি আৰু মাজবাট সেইখিনি অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিখিনি লৈ এটা আমি
লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বা সেইটোৰ কাৰণে আমি দাবী ইয়াৰ লগতে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দ্বাৰা 6 শিডিউলৰ দ্বাৰা বা 6 শিডিউল এৰিয়াত যিবিলাক মানে হেৰি আছে এই STৰ কাৰণে প্ৰভিজন আছে বা STৰ কাৰণে গঠন হৈছিলে সেইটোৰ লৈ আমি আজিও ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিক আমি ST হিচাপে পাবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ আকৌ এটা কাৰণ হৈছে কি আমাৰ সংবিধানত যি মানে আমাক হেৰি দিছে সুবিধা দিছে 330 তাৰে 1 আৰু C তাতে অন্তৰ্গত মানে কৰা আছে কি সেই ক্লজটো সেই অনুচ্ছেদটো আমাক সুকীয়াকৈ এটা লোকসভা গঠন কৰিবলৈ আমাক মানে অনুমতি দিয়ে সেই হিচাপে আমি অসমৰ তথা অসমৰ লগত সংগতি নাৰাখি অসমৰ ভিতৰতে যিবিলাক অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা কাউন্সিল সেইবিলাকক এটা এলেকা সাঙুৰি লৈ এটা গঠন মানে সুকীয়াকৈ লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰিব পাৰে সেইটো আমি ন্যায্য দাবী আৰু এইটো আমাৰ কি জাষ্টিছো আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু সেই জাষ্টিছটো বা 2007 চনত যি মানে সেই পাব্লিছ হৈছিলে সেইটো আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱা দেখা নাই ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ আন্দোলনটো চলিছে লগতে আমাৰ স্থানীয় হিচাপে যি টংলা হিচাপে যি বিধানসভা সমষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ সেইটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ ইয়াৰ সৈতে আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ কি টংলাটো এটা ST হিচাপে ৰিজাৰ্ভ অন্তৰ্ভুক্ত হওক চিট হিচাপে হওক আজিৰ যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইয়াতে তামোলপুৰ আৰু গড়েশ্বৰ মাজবাট ওদালগুৰি খেৰগাঁও আৰু টংলা এই 6টা বিধানসভা সমষ্টি অঞ্চলখিনিক লৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো একে টাইমত হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ লগত অন্তৰ্গত আছে বড়ো ছাত্ৰ সন্থাটো আছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আছে হাজং ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আছে গাৰো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আছে বৰ্মন কছাৰী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আছে তাৰপিছত বড়ো সাহিত্য সভা আছে অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘ আছে তাৰপিছত নিখিল ৰাভা ওমেন ফেডাৰেশ্যন আছে বড়ো ওমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যন আছে তাৰপিছত দুলাৰায় বড়ো হাৰিমু আফাদ আছে কালচাৰেল যিটো এফেয়াৰ্ছৰ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগতে আৰু কি আছে কৃষক কমিটি এটা আছে আৰু ইয়াৰ লগতে অন্য আমাৰ সামাজিক যিবিলাক দল সংগঠনবিলাক আমাৰ লগত আছে গতিকে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট দিছে এইটো ভবা নাযায় যে ইয়াতে অনলি বড়ো বা ট্ৰাইবেলখিনি ইয়াতে এইটো দাবীটো জনাইছে এইটো নহয় অসমৰ উত্তৰ অঞ্চলত যিখিনি মানুহে বাস কৰিছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইপাৰত বা যিবিলাকে ওদালগুৰি সমষ্টিক মানে আঁকোৱালি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই আমাৰ যিটো আন্দোলন কাৰ্য ইয়াতে সহযোগ আগবঢ়াইছে গতিকে আমি আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি ছাকচেছ হওঁ বা এইটো আমি কৃতকাৰ্যতা কৰাৰ লগতে আমাৰ ফলটো আমি পাম বুলি দাবী জনাইছোঁ गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन